iri tariki 14 mweri jwa 11 mwaka jwa 2023 mbeta MAUREEN KINYA monaniritwo mathitho ni MAUREEN Kome hamwe na Nteto iria nkureterete ni arigitani kaunti-ini ya Meru gutumiria kwambiria mugomo bakiuga thirikari iti kuthikira mateta jao. Mbura kwangaratani ya ugendi ntere cha marimanti nyuma ya kabarabara kakuna muro jo agituma kwenyangwa ni mukuu. Thirikari kubanga kuongera bajeti ya Kenya na mpongeri ya bilioni 200 ekinye trilioni 3.9. Nabo endi wega kurwa gutigaga kwejaga antu ba mawathe mathaga batepa kurukiriritie kiri ithimi bia mandagitari. Tukiambiriria Nteto chetu arigitani ndene ya kaunti-ini ya Meru ni bambiritie mugomo nyuma ya ntuko 14 iria bananenkerete thirikari ya kaunti ya Meru ibathikire kuthira aria baugite mwankira nandi guti muntu kinyomwe uria urabanenkera matu ni kenda bethirwa bagitariria mathina jaria bo bakwethirwa bakithingatira. Muthuri Muriuki na rugono ru Nyumekia makena sisi kuthabaye na mukana jwa ntuku 14 nikenda beta mugomone na imthoyo narua ntukwiji chiombite kuthira batiri meneke sibitari nene level 5 nikenda bona ne bakwambire mugomo jwao maguzi msilale bado mapambano na gitomina ikagwita mugomone nikyo giki itwalitire strike notice na twanenkera kaunti tariki 30 October na twaba 2 weeks kana biumia biere kenda bategera manto jetu mugomo jetu biumia biere birathirire goro na notice irakinyanira kogu na arwe intukia ijiri ya mugomo itukwenda kuga thirikari yetu mwanka na arweje batachemania na batwe uko na tokuthiria karibu mwaka na nusu kuma thirikari yeje gutonya itwinyirekete tutigitwe bwega nkorone anandi tukuromba moja oria urachokere na mwathani agutethi na tukikoromba ira o spindi ere kabati o spindi ere kaende o spindi ere magana janana no yo tugugitatia mbeja chieto chire tugita wachikwe banki na spindi eriko o promotion chieto cheja na spindi eriko amo chara joto na spindi o eriko na ngoge chieto chito na spindi eriko na kinya mechare wechere eje na spindi eriko na tokere agwa kurembio amna bubu na sis baba baugete bakulita ngugi nyingi muno kutatina watho urabithita bukendekithia oni ngare yande Caroline ndena miaka 3 Nteta leave abin mpete ofisi na maitaja maingi muno tokero kwe na shortage roi anto betore ka shortage ya guti ande kanagwa kanane atia becha chetu kuthirira masibitari toketa kuthithwa mekongo tonto kera mbije ke nursing procedure ote procedure actually bati kodithwi nasi omwe imana says ora to itani to eri kwanza odhamanda wa bati ko confirmero no we thithira we tandika getando bati ko gwatwa no reko lakini batwe nande ina wa once okethera shift emwe ena nasi omwe lakini patience is survive sheria yetu ya Kenya itetekeretie muitingoge kana muuguzi kana nasarita ngoge wenka ndani ya chibitari tunaenda kuga over 100 dispensaries ndani ya chibitari chieto chiranda ko nionele wanas na siojo ne atere family na siojo ateta rotha na siojo atekaraga na anja chiao jonto na atogeta ko karianja chiaku na ugo litangoge gwenka ndani ya chibitari eje tole thaiji Meru Teaching and Referral Hospital daktari omwe nasi omwe amenyaira aje zaidi ya 50 pande tokoria nasi ojo ningegege chuma no kuigwa ibakuga bongo barakinyira 70 tokoria leo kutungatira aje 70 na ogwo rero tebwiri gweta rotha tokoria betoga bakaunika muongo mwankari
au twakinya tuteja wa promotion tukara miaka mingi kwibo bena miaka mugwanja miaka 12 roi kakinya tuteona witu gwita ngugi thaiji kwibo ba investor na bachoka cukuru ibathomera indi kithomo giki kiaore agite marei na kiure kiria kinene ni gitumi kaunti ya Meru ikuremerwo mantu jorigitani na kaunti muturi cionthe gitango gibwega thaiji na ndi turetera nurses ba Meru county operation okorea nurses in county operation okorea nurses thaiji bati tutukwenda operation okorea itukuromba na mpui miretange bati tumienda na mpui na munene wetu tukuromba kingi ito twagara twimakaua na gwikwa transfer twagara twimakaua tukendikirwa twagara twimakaua na gwitirwa michara mbeche cietu ilewe cia marando jara jeo jam banks mbeche cietu cieregete gwikwa mweri jwa mugwanja bank mwanka thaiji tukwaria mieri ene kuthira ugeta banki ile cietu riro ugotumba gukobithwa mbecha weta KNHIF uriro tumba kuona utungata jonto abo gutegera mantu ja ugwithire ugwigwe daktari ukinenkanagira utungata ndene ya cibitari inde gwoka ajua utumba kono utungata mantu tate ja ibu nande tukoria roire ngavana weturi no tukarerera nande katugeta kurerera muthomi njoki katugeta kurerera ngavana Isiolo ito twekuromba na aru tuigwe toina tobanga bato baba inge batena promotions for over 10 years taoni nda promotora the last time 2013 tororia togasina ginanti anto amwe miaka engana cibitari cietu za Thaa county na ala gotethe na cia promotions Isiolo gotethe na cia promotions Laikipia gotethe na cia promotion Embu gotethe na promotion kwa gutulien itukuria imbiongwa ithina na Meru county nkiripotera Weru TV Betabuthuri Murioki tugitegera rugono rungi akari bara batumagira barabara imwe ntere cia Tharaka nibethiritwe bagikurukira thina nene kumania na barabara iji kuthuka na kinya rukirirwa narua kilori kimwe akuitunguka ndene ya barabara iji na ndi bakiromba thirikari ithirwe ikiongerera kathari kiria kandarathi bakuthondeka ndagata batigirire ni kurika otugo bagukira muthenya guhe mthirori ino ira rumite bomwa jejirite muthanga marimanti inde gukinya muroni wa gitumera kuka na kwa muroni ngendo cio nthira rugama mwankira gintu thathita cia muthenya bakubaratia athongera rojeni rori unumbite kumama ukwegita na yatatiza ugendi bunthe bakuma marimanti kuthi kariga ngari cio nthiri kumita kariga kuthi marimanti kairugamire iri kumita marimanti kuthi kariga na cio cia rugama oni ndori ndaya mono nonto ni gukururitie yenge itugererie kuya mapema kuona kana kwe butomba gutethia lakini twethera rori enu bure gwite na igu kwina roi rwingi tutikiomba kumitethia ningiria antu baingi muno baba kuthiete shughuli ciao mwanya mwanya either route ya Nairobi kana baba kuita marimanti na kwethwa kwina muzangamano munene muno wa nkari cionthe kana kinya ndereba cia bikibiki ukaya gutuika ntuthaino kwina mbura nene muno ukaya utuika no kinya muroni ukethira roi rwingi igintu kiega wetere roi rurubwe kana choke aba mwiti mpumite Meru town ngari itonyire andero mbinya Meru tendingiro thimu gintu ta themwe cia rukiri na nindi ndomba ukinya tha ine ntu bwanjira kuthuka ora ndeja tha ine onda kinya na ndine nkwenda usurukia Meru ta agahama ndereba monthe makirwe kuigwa mbara ritho mono kagita gakakambura itemeo ya antu kadhaa ini Karocho location twarusire antu na Karocho sub location ntugi aga iturucite antu bathatu na bonthe nontu mauntu ma negligence tu kana kuria kuthingatira kana kuimakira inya wo mwene nontu rio kwithia murwa mugumba uyite ukathungira ku ikuriski maisha maku mbere ibatuike antu bene subira ethira muro wina roje na iroiro wina mukunu natige kuthungira nontu atikumenya bora gukari antu bara bange na mbomba kwira tigwa kariba gituma katuthina bena kwa tugitethia antu betu ndeni ya miuro yetu nontu tio tukumiera bore kari
barabara chingiri thukangite Bamoro ni akasarani kuthi Mwanka Kanyaga ya Nthara kuthi Gakurungu ya junction ya Nkondi kuwata Mwanka Miomponi tamo twamburi uthiaga tunga Mwankira Gaciongo na bikibiki kurukira Kanyaga kuthi Nthara marimanti nontu etire condition ni mbegana yare kugituka ndakurukira ico utingare ya kurukagira kana bikibiki ni athukire muno kuringana na murire wa mbura na twacumbuka muno guku. Wakili na musiasa Paul Mugambi arende tuthoroko twake na kuthondekithia ya Kurungu riche kurutha njira ino no kuona thaino ngari cio kurukira mnyanga riche mithanga itaini chikwenda makuoya mithanga boira kurukaga biashara ni rari nthimba kiriche twitirare wira na mbakiri ndai na cia ugoro cio ntheno twambiri kurutha barabara ino igoro thaa 11 turaumaga thaa 5 cio tugu turaukire thaa 12 kairi na thaino thaa 10 na emwe thaa 11 na nindi twarikia kurutha aga ugu turendende kwenda mana njira kurutha kukungi nontu nigitikite guntu kungi kuna atukwenda kurutha aga rugikinya Chigongoni araiti Akanyaga iruma na Kithiori kuku nthi Mwanka turutha njira enu keingo yomba utuika motrapo ngari chiomba kuruka na bikibiki antu betu andakache bonda itena njira ya ukurukia abiria bao itiomba kurutha biashara roli cha mithanga itakumba kuenda manamba kiriche tutie na wira antu betu babarinthi batire na wira thoko cia wetu Ithatu nyai kana kuthibwa bwa mitungu kana kwenda mamarimanti utikinya utena access ya barabara ino ikagitani waku akaria babatariritie Gambi nduga congratulations ntango wenu ga utenene kwa winkolo ambao thina ututhia na nkolo wenu Kurungu na tethirie Paul Mugambi tate nethiritwo muno aciaritwo Kurungu tate no na marimanti apana na ate na koigwa nkoro embega kuruthira antu gintu kiega ona thirikari yongwa ekaomba kugwataga mbeca revenue kumania na intobira bagiragirwa bakirithagiara kwa 6 point bakagwataga mbia nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka Bito Paul Ogwakabithe. Nayo kamiti ya budget mbunge nene nitumiritie kuongereka kwa budget ya thirikari nene na mpongeri ya bilioni 200 akiaria mukariri gite wa kamiti ije ni Wendi Ndinyoro ugite thirikari iribanga gutumira mbeca iji kuria marando kwigeka kithomo amwe na kinya kwinika garama ya utoro bakiuga gukurukira mpongeri ije mutujuga kinya chiringi 130 gwikinyirira mweri jwa ere mwaka twitite. Anthony Kathenya na rugono ru. Kamiti ya bunge nene yugaibwa kigina tayo budget and preparation committee liluga kile kigina kia mpongeri kana supplementary budget thirikari niongerete kigina kinene kiobangane bwa thirikari na bilioni 200 enelo kiongagira kigina kile kiathomirwe kile mwambili wa mwaka wa thirikari mweri 6. The essence of these supplementary estimates is that we are revising our budget upwards by a tune of around 186 billion so far, and with a few additionals that we may end up incorporating, we'll have additional expenditure of around 200 billion at the end of the process. And this is on top of the 3.744 billion, like trillion budget that we read earlier in June, which was 3.744 trillion. That is now being escalated to just around 3.95 trillion Kenya shillings. Kulinga na kamiti eno mbesa nyo kethiro kile ithire mathina maria malio manene ta gusilia mbesa ja kule madeni manene ma thirikari mbesa ino bado ikirigairwa kuthikire masukuru ukire kithomo kia junior secondary schools university kuthikire urimi gukire urimi bwa kawa majani mpempe amona sukari. Hii budget ambayo tumefanya ya supplementary tumeifanya kwa sababu tuliona ni vyema tulipe madeni, na kulipa madeni sana sana tunaanza na interest rate. So the primary reason tumetengeneza hii supplementary budget is to take care of the interest rate increment occasioned by
hike in interest rates globally, but also the variation in exchange rate in terms of the Kenya shillings. So hiyo ndio muhimu, ndio imefanya tufanya hii supplementary. Lakini pia tukifanya tukaangazia sana maneno ya elimu na maneno ya wakulima, na pia kwa ukulima tukaangalia kahawa, tumeangalia majani chai, tumeangalia kahawa, nimesema hiyo, na pia fertilizer subsidy, na pia tumeangazia maneno ya post harvest management ambayo tunatarajia kuwa na a very bumper harvest this season, and we cannot just watch as farmers go to their farms to harvest and then there is no provision on how to manage that harvest that you are expecting. Mwenogu nala na kula mbesa ino kethira ikiuma ni kiuria kinene kagitakala thirikari thite na mbere kuongera ugoti kienda kuna mbesa ja kuingia miradi ya thirikari. Kulingana Ndindi Nyoro, mwekali gitwa kamiti ino, gutikio gisinsite kire njira ja thirikari ja guseria mbesa inde kila gisinsite ni wongere ku kiro tumiribwa mbesa ino. A huge budget or a big budget is not necessarily a bad thing. It is actually a good thing, because then a big budget comes with expenditure. What are we increasing? Where are we increasing our expenditure? As I said, because as you say, all this money is Kenya's money. As we talk about where the money is coming from, it is also important to say where is the money going. This money is going to serve the Kenyans across the country. But we are also cognizant of the fact that we should be cautious as we do the rearrangement, because we do not want to continue digging. We are still, the budget will be done by the time we table. So we are still making adjustments, because we are still looking at which other areas can we reduce. Kulingana kamiti eno mitaratara ya thirikari ikirite muno migundani gutukira kamiti eno ni thite na mbere kujara matunda kagitakara bei ya mutu wa nkima ithite na mbere kwimana na bena wetikio munene hati mbere ya mweri wa ere paketi ya mutu wa nkima kiro jere ikithure kiuma ndi ya shiringi 130. When we started off early this year, you know, the cost of living in Kenya, one of the components that you have to measure with is the cost of unga. So when we started off in the beginning of this year, the cost of unga was around 200 shillings. We decided that instead of provisioning monies for subsidizing the unga you buy at the supermarket, we subsidized where the unga really comes from, which is the shamba or through agriculture. And out of that, the cost of unga has now climbed down from 200 plus to now around 150. I want to assure Kenyans, by the time we are going to January, February, I am certain the cost of unga 2 kg packet will not be above 130 shillings. Kumamu jimuneno Nairobi, Mbeta Antone, Rangi, Wakadhinya. Nawe CC wa Mumbere kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi niwe Beatrice Kathomi norotete utongereria bwa kiama kia UDA kaunti-inĩ wakiuga ni bethiritwe bakimwathura kiri micemanio ya kaunti. Kathomi uria wachuaga giti kia mubunge wa Ekuru ndene ya kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano kithuru augite ati eja gwa kanya ga kwariria muingi untu buria butumite mwanka kiroto kiawe kia kuitithwa nkathi kiri mantu jegie siasa kwithirwa gikirema. Mucemanio ura ukuriwa kuthomithia akiama bakiama kia UDA mantu megie kithurano kira kijite gia utongoria bwa kiama giku ugarukite watwika wa kurutana nguo. Ara minister watwana na miumbire wa thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi Beatrice Kathomi ura aijikene muno takabiribiri aritie mwendi wa kurira akiugaga ati kuma chiacha irathira na atejanirwe na atongoria baraba chindire itende ni ya kaunti no. Ariuga amwena kuigwa na perwe gitikia uwaziri kiri micemanio ya thirikari ya kaunti na akari atieja gwa kanya ga kwariria akari untubura akuga imubango wa kumuthiria gichiacha. Wacha niseme waziri Njoe, kwa sababu najua nimenyamaza siku mingi sana. Kila wakati ukipewa nafasi upeane viongozi waongea unahakikisha kabiribiri hata ongea. Waziri Njoe, hiyo lazima ikome.
nikome. Nkuruki ariuga na tigirwe kirindiunga ira achiacha bakiama ikika UDA bari nio gikaroni kia rais. Wakati viongozi waliitwa wakaenda State House, hakuna mtu alikumbuka UDA Tharaka Nithi Kabilipili alikuwa woman rep. Lakini wakati mnataka tukuja kwa grassroots, sasa ndio mnakumbuka Kabilipili ndiye alikuwa woman rep wa UDA. Wakati nilikuwa nang'ang'ana nikitafutia kina mama fare ya kwenda Nairobi na kurudi, hakuna mtu alikuwa nasema ati Kabilipili. Ariuga anto batibati riko mubuthia bora akuga atongoria bakiama giki ibakuga ati ibamukamatire kirechia cha kithurano ekuruku. Siasa gote muntu agenda na gianole ongea tena gento. Everybody has something to offer. Wacha mtu asisimame aseme nenio na ukelelioyo nenio na ukelelioyo. Gote muntu agenda na gianole ongea when they have nothing to offer. Hakuna mtu anatembea na ule mwingine kama hana kitu ya kupeana. Tafadhali wacha tuheshimiane. Kile mtu ambaye alichanga kidogo kidogo. Mimi najua kwa UDA sikuwa na mapesa mingi, lakini kidogo yenye nilikuwa nayo ndio nilitoa. Nkuruki ariuga na thithinire muno gukuria kiama kia UDA na no mwanka arwirire aki yake thirikari ya county ira yachuirwe na kiama giku. Zero. Mpaka saa hii nalipa madeni yenye nilingani kwa hii chama ya UDA. Alafu unaona watu wameng'ang'a kuhakikisha wanakumaliza. You can try to finish me, but you cannot take away what God has put inside of me. Mubunge wa tene wa Ekuru Beatrice Nkathaa na munini wa Governor Wilson Mwisireri iboba chugetie kuororia mwankiojo wa Kabiribiri. Kera kuna mtu aije kwa profile the slogan kana na manifesto ya UDA ni His Excellency Governor Wilson Mwisireri. No to kara ida more for the 7 counties. Kote mtongia rudia ndo kumande abajibiego. Tukiwa tuko pamoja, tushikiriane tafadhali. Kama kuna issues, Mr. Mutani is here. Mutani is here. Our governor is around. Deputy yako hapa. Hao wote ni wana UDA. Mimi niko, I'm with you. Usiku na mchana. Tuendeshe chama yetu. Mtu aterutaka mtu aenguo. Hello. Usitue kiongozi yako nguo. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Etana mbere na kurumira Nteto chetu nchokerete nyuma ya kagita agate kuraja na Nteto Nkuruki. Auga no gocho mabati ja Kinandi ya makamu jare na ankanya na original ja kuimba nyombeku Raina Mabati Limited tore aja neonto bwaku tore kuretera mabati jonde jare okwenda na ja ithimi mwanya na ja na magurija kuguna mukojo waku tore na mabati modemba jwa Roman Jamii Tile, Jamania Tile, Brit Tile, Jamiz Tile na Espana Tile. Industry njero ya Raina Mabati Limited erekithoka njerene ya gweta boroire no gure mabati original ja Raina Mabati na jaga ukinyira arakunde ore ndegurone Kenya. Kugura mabati jetu turingire kukurukira 0729628199 kana 0740229609 kana wite Facebook na yetu zayo Raina Mabati Factory Limited kana otoriongera website na yetu zayo www.rainamabati.co.ke kanyere kainagwane mwene Raina Mabati ne yetu tugure bietu tukurie bietu. GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajaachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers.
Guys, Kadhu. Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtujonda kurete tukani na haraka. Jojo na kinyama no. Ai, lakini ukamaka. Tuakurekera mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwaka vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Tutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo nkima jongeri vitamin na mineral cia kuguna mwiri jwaku na nkimere na shamaja boibo ikinyendu kene kana supermarket rere kwina agwe wigurire mutujo nkima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. This festive season, see more on Star Times. Enjoy 4 fantastic new channels to kick off the holiday spirit. Hey kids, jump on board for more laughter and adventure on Boeing. Wow, amazing. Explore the wonders of the world on the Discovery Channel. You'll be at the edge of your seat with the gripping intrigue of true crime stories on the ID Channel. Get some cake and a party hat as you enjoy live out loud lifestyle shows on fascinating families and heartwarming transformations on TLC. Renew your subscription today. Watch the big match, catch up on the news. Enjoy our new drama series Pink Ladies and the latest movies. Sing along to your favorite tunes to keep the good times rolling. See more, be more, do more. Star Times. Enjoy digital life. Nguku kwa togeni urengi kiri Nteto chetu cheru Ithatu ngichokera na chio nkuruki mubunge mpuru wa Bore agwatanirite na rwangi rwa ukaria ni baezanite nyumba imwe kiri obisine cha DCC cha gutethereria kiri magamba bobo nikenda gutigirira magamba jate kuinyana kumania na akuji kwithira bati gukinya ndene ya koti kumania na goro ya utoro ira itete na mbere gwite gukirikana ntereji tiatigania ni kumagamba za maingi zethiritwe za kiongereka ontuko ndene ya koti mwanya mwanya. Amwe na kwithira tigania Central itongeretie kesi na iracika kwa koti-ine kirindine kesi nyingi itethirite igitabura kubati nontu bwa uraya bwa koti ikirikanwa tiania Central wete mwanka miankene tharaka na nontu bwetumike. Niliandikiwa barua kutoka Nairobi. I was to get in touch. Ilitoka Parliament from Committee of Legal Affairs. So we were to come here and the MP had written to them through the Parliament to the Chief Justice to come so that we can, I was told to call some stakeholders so that we come here and we discuss how we see the hall because I had not seen it. Then we discuss about how in future we can have this place and also establish another court, isn't it? Koti nethirite kiye tuoneke borisi kia mikinduri kinya kethira kanyumba karabari ya gateanira ntunkurukie Ithatu na nende atongeri bawatanirite kurita nyumba imwe kwa DC ireka bangwa kwithira koti ikaita mibangwe wake tukia koti itete na mbere. Kuzikia ofisi yako pale itakuwa na kila kitu. Utaongeza mahali watu kukaa pande witness wala anakuja kwa kusikiza kesi wanakuwa pande ile na mahali yako kufanyia kesi yako na wananchi mahali watakuwa nakaa. The only thing left is that we must have a station gazetted here in Mekindori. Because ikikuwa gazetted kama koti, lazima sasa mtatumiwa hakimu. Hakimu lazima atatumiwa wafanyi kazi. Lazima watu watatafutwa, lazima koti itajengwa. Kwa hivyo si kusaidia tu justice, but other things pia zitafanyika. Akari agambithania mwana mabisa bo karibu onanitie kuateta alere ugeni na Weru bakio tungata na kioto bwa kinyelanto akwena bo. Hii maneno ya mobile court tunaisupport. Ukiangalia ile maono ya Chief Justice ambayo tunaita STAJ ni ya kuletea justice Wanjiko ama Nkirote hapa chini. Saizi kusema kweli cause mimi nimefanya kazi hapo Kirindine kotini kuanzia 2019 kumekuwa na pattern kukinyesha tunaona ile shida inazidi, kuna kuanga na ugumu, but kukinyesha inakuwa ni nini extreme. Kwanza tutaambiwa kuna mtoni ilijaa, mtu wako alibebwa, huyo ni either mwenye ameshtakiwa ama witnesses wake walienda wako hospitali, so hiyo kesi haitaendelea.
ama unasikia kuna shida huku na huku. Kuna ile ugumu ya ule mtu mdogo kukuja kotini na kufanya nini? Kutoa hiyo ushuhuda. Na siwadanganyi, kesi ya hii side ya Tigani ya Central mheshimiwa ni mingi. Tukitoa Mwatha na Chepkony tushuke hapa Kirindine, utasikia kesi imefanya nini? Imeshuka. So unaweza imagine ile population ya watu ambao kila siku lazima kuje wapi? Kirindine. Nadhani hata kuna wakati Wezo alifungua WhatsApp group na walikuwa wana discuss jinsi wataenda wafanye hii nafanya hii. Na ile siku alikuja akaniambia Wezo wako na WhatsApp group, nikamuuliza uko serious? Wako. Na ni wale wana discuss hata kesi zao zikikuwa wapi? Kotini. Watu wa hapa wenyewe, kwa sababu tumeishi na hawa, wanaogopa koti kama kitu kingine. Wanaogopa na hakuna mtu anataka kwenda kupelekwa kotini. Kwa hivyo hilo kitu naomba sana na nashukuru ni vile koti itakuja hapa, kwa sababu watu wetu wataelimika na watakuja kuona koti haijakuja hapa kuadhibu watu, lakini ni kuondoa yule muofu. Kwa hivyo sasa nashukuru sana. Kwa hiyo mimi napataga shida sana kufikisha sasa washahidi kwenda kule, inakuwa ni ngumu, kesi itatupwa kwa sababu mashahidi hawafiki. Lakini maybe wakiwa koti ikiwa hapa, kila mtu atanasatembea mguu na akuje. Na nonto etomikene ne kira kingilete kwithira kwinetwo kia koti kyo yoruburu mekindori ne atemunda yo koti yo atene na yo borisi yura kinya yo kwirikana iyuyi kia makiama wakili Meru bawete bakawatanara na mabisa bo karia kendoti ramunda yo kuoneka na kenda koti yakwa yomba kuguna karibati ya Nya Central. There are two scenarios. Either huyo mtu asarenda hiyo title deed, asema ifanyiwe sasa transfer ingie kwa judiciary, ama ikuwe cancelled by the High Court. Hiyo ndio sheria. Nkiripotera Weru TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika. Na bwakari mwanya kuma kaunti ya Tharaka Nithi ni barombetwe batige kwezaga mathaga za antuba mawathe gutumira ndiri antubaba patira kurukira kithimi gukirikana kinya ntukune cia ruju ni bethairo bagikurukira mpanga kumania na mathaga jaja. Gikeno no akithiete na mbere gukujirwa na nkinya kunyenyea kiri antu barabaturaga na mawathe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi. Thirikari ya kaunti nu muthenya we munthi yambiritie kiatho na nkinya mutaratara wa kubandikithia kubathimira na nkinya kubatungatira. No tena disability kabandika kan disability. We disability gutuona kerwe monjio tukuma nyomba wegentubure. Tukona na devices. Iraba kurimera anto bakira kwa leta devices ni tukona igaterie sana ni tonto devices teno kwirona kirachi teno kana walking sticks kana wheelchair ukerwo ti kuona wa gutereria my friend na nyomba tumba kuma kiatho ni giki muthenya we munthi kiambiritie ntereche kiega nguru kiri gicigo mbunge kia Mara gitongoretwe i muruti wira munene kiri rwangirwa muciarire na miumbire tweci kerikari mwarwigi for cards kana kuma access kuleta mandagitari kuma department yetu ya health na tukawaki pamoja na NCPWD kana National Council of People with Disability tukasha tukamarudha kintu twitaga registration na assessment ya mtu mama kwenda kadi na kadi nini itethagia mwana akienda ka basari mtu akienda ka kwetsudia kintu twitaga tax exemption tali kwina misaada ya thirikari rei kuna kadi na mtu mama wathe ni to consider kantu maume na kadi kwa kadi nini muhimu muno sikerea kiaraniria na ndeki Nteto aliuga wana kuthimirwa akura ntu baba kuthimirwa gukabatetheria arage kundi gia Open Mobility gikugwatanirite na thirikari ya kaunti kenda gutigira gikuthimira antu baba wega na nkinya kubanenkera into biraba kwenda byo byongwa makathima tonto gite wheelchair you know muntu atenenkagirwa gite wheelchair wa ikaira gite atenenkagirwa gite akauga giki nikyo gite ukire kanenkerwa muntu kathimagwa tonto igwe ningeto twitaga cerebral palsy atekarira gite kia muntu rali accidentini. So leo tumekuja kufanya ile assessment tu kujua ni nini watu wanahitaji, ndio tukikuja next time tunaleta appropriate things zenye hao watu wanahitaji, ndo tusimpie mtu kitu ambaye itamletea madhara in future. Tigo guandikithania no nenkaneri bwa kandi njeru bwa antu barabatura na mawathe kuringana na mobisa mama bukethirwa bukibatetheria no ntu bakagwataga motungata mara mabateri na bare antu barabari na mawathe.
Lakini sasa wakati wa mfumo mpya wa new digital card kukatokea mfumo wa kwamba kama nimekuregister hapa nitakupata katika system zote za NCPWD ama za National Council, kumaanisha kwamba uwezi enda pia River Road uweze kuduplicate yako. Kirikiria karemi yariuga mo mawathe kagita karanenkerwa mukwayo kana gitikira gitakuthijania na mathina marama mwiri wake nyuma nigagicokaga kumuthukia. Nitugete na cases inu mengi muno wheelchair ikagulwa igauka igetororwa bantu makerwa ukiani lakini tonto mulemavu no kwenda gitega ukia lakini maita mamengi ukethira gitekewa ukia anaiga kamukeka muthukia gusinda bori arekari kogu kwena ontoyu akonenkalira mass mobility devices na itukiria ku discourage ontoyu muno tonto twanenkalira guka tukwendelea kuthukia antu metu kaba muntu akathimu akerwa gitege kinikyo ubate kwigwe nakyo. Kiripotra Weru TV kuma gicigo mbunge kia Maram. Betagwa Mateni Mogambi. Na bwakari kuma bure ni batarĩrĩtie gĩkeno kĩao nyuma ya mwandĩki mũnene kĩrĩrwang'irwa mainya thirikari nenene kuga bakae wa gĩtĩo kĩrĩ ũgwatithania bwa stima arĩa gwakagita Nandi bethirĩte bakiorota mũbunge wao Mogambi Rĩndĩkĩrĩ nĩ ũntũ bwabo kwaga stima na bakĩmũria ethirwe akĩthingatĩria stima ici nĩkenda gũtigĩrĩra bo nĩ bakũritwa mundune. Ura igotega ikingi bibi miaka mugwanje kuzira tutega ikingi bantu tokogora mauta tatu kunoga twana toto tuthoma ngwatira bana beto jara maingia tukubenja mitweno ntutumba mantu jaja na tutekomba ikuthoma nya twana toto tukuthomba ikuthoma tuku baira baba teri kono tuku inyato ina thimo injaga lakini Nandi na koka monki kare uretoga chanjero okeye inya mwana utumba ikumwa endere ikuithomithia githomo kiawe chaf kata tu inachochia kodhieria ndeguru yetu ni area lakini tweto tumaira petroli Kinya mara kya karibantere mwanya burushi ngone bunge kya bure kiria batwire kumania kuthangika buri washa manya ya stima maturene na kumania Ithatu ki mubunge wa bure Mogambi Rĩndĩkĩrĩ muthanyoro kiriboko ne mirandi stima bure nyuma ya koya na mitaratara na mibango ya wiki stima ntere yi mwanya ngone bunge kiri mwandiki munene rwangine rwa mauta thirikari nene Alex Wachira ntere cia timao muthanya yoro sehemu hii ya Kangaita mpaka hapa tupo tunahitaji transformer kama 16. Tukiteremuka chini pande hii katika hii ward peke yake ingine kama 17. Kibirishia pale 10 na Kerwa ward kama 20 na Ruiru Ralela zote ile list nilikupatia ilikuwa na transformer 82 82. Hiyo itatusaidia wanajenga tufikia hao wengine 60 and 70%. Na hii mambo yote yalishikiliwa na Kenya Power na Lelic ndio walizunguka wakatupatia hiyo report. Kwa hivyo sio kitu nimechukua tu kwa akili, ni kulingana na ripoti ambayo tulipewa na Kenya Power na Lelic. Kwa hivyo wana PS hii watu waliniambia ukifika wapatie tu matumaini kidogo. Na nyuma ya kuthikira thine EPS Wachira na ikitawira ne buruba kuthiatira mirandi kathomba ya stima bure mwanka muthia na kaunti ya Meru irio yonthe amune kenda kuthiria kinyamara kiri akari maturene no etia thitima na tire ndiwe etia thitima utoraga ofisi yako I can confirm. Wacha niwaambie watu wa bure kama kuona mheshimiwa na isingi kwa ofisi yangu ni nani. Sasa huo ni beda kumwira agenda ito ni by 2030 gutiri mundu utaukona thitima hariari. Mheshimiwa Deputy President wenake around the mountain atiraga wasira umenya ndo marenda switch niguo katiguo akajira njekira thitima giga kiugo kia ng'ombe kigie thitima niguo katiguo nani niguo ngwe
niguo ngwe tando mwana weke odakaga ki na ndikwa muthambia Kiripotera Weru TV kuma Bore mbeta wa Kelvin Kimathi. Na kio gikundi kia maendeleo ya wanawake Ntere chia Tharaka ni babangite moritani kiria chiari nkuruki ya 80 iri njira ya kubathomithia uria bombikia kureta bwega ana bao mono thaiji ndiria bari rutha ruraja moritani jajajaga atethereria na ngwitithia na mbere ana mono kagitenega kana kinya gutigirira ana nimba gukura na njira iria yagirite. Paul Wakabithika tumenyithie cio. Nguru kia 80 kuma gwara Mutharaka araruma muthenya gwemthe barathungurumano ikingo bomba gutarwa bora bagakarana ana bao mono ba ari kagitaga kabaingite masukuru na madamani senta kirigi mukarigiti wankia maya maendeleo ya wanawake kaunti ya Tharaka Nithi ora hankuru kinwa we ukurukira nkia maino akuthungurumanĩtie atongoria baba iba kuthomithwa mantu maburia ana bathukagua ni njenda ya mtu murume rira batikumenya na ria bare akuye nabo bakabonye buria ona bara baukaranira nabo either ni cousins bao kana ni relatives ba bara bangi bunka barume bakubonye buria bagurite ukarania nabo na mitugo ya mekire buria bagurite gwikira nikenda batiga attract attention ya njende nyingi yomba kweja kubathukia. Mahanda mraili wanjana orankuru kimutongore kirinkia maeno uga atongoria ba maendeleo na banenkerwe kithomo giku nikenda nuntu atongoria nabo ibo batongoreretie kurubara bangi kenda basoka nara misi yago mashinani bakomba kunenkeria kurubara bangi ujumbe bo bathoma bwa kurigiria na bago kana na betu batikathungire mantuni mathuku kagitaga kaka baingite skuru na kwire kurubara bangi batigatane kana benyangia na bago bari gato kiaraniria na bara bombite gukurukira mathomo mama yogo gikeno kirande nakyo ikuga ibwega muno kire madam and center na wanja nuntu ibo batoni basaragia andu ba tureta tuthoma mandu mana na mandu mabura tugakarania na ana betu batikagite na mandu mathuku bagatucereria andu bakuyo tuthomithie itukugi bwega muno kwenda kena muno nuntu bakithomo kia twariki kuthoma muthenya gwemthi kancokerie kinya county chair Madam Nseta nkatho sub county chair Lael nkatho nuntu kithomo kia tuthomaga riba twetete antu tuthoma kithomo kina maana muno tendi ogu no holiday ndaya tukwe twakanu muno kurekeria na kinya kuga bathi gwanku bathi kwa bao ana bari bathia kwa gontu ta ukugu bakaiba kenyangirwe nogo na iba tunyiretie muno kuregana na ntota mamunontu wira kia mwana kauma kathi tendi buto na bagota na kuruba kuru ora mukuru akiwataka watakana kare gakindira nthi kagatano ataka kana karibu nataka na nontu bakithoma getukurukite kinenete ogu tigutaciari bana itugite na moyo wa kumenya ati mwana mwale na bati kumenyerwa na bati utia kurekagua ovyo aya kinya utugo aya mathaa matagirite kana mwana aya wamugweta gwana kithuro ati ukamukiria ko imonto munene gobo karikite warehana nkurukia 300 ba ari bathungurumanite cukuru ya Marimanti primary ikingo nkuruki bomba kubundithwa na kurutano mitugo ya gwikaria igoro ana nabo ni bararipotire be Marimanti primary school aria bakuthoma mantu ma haki ciao ara bakuthoma mantu mabura bakemenyera ara bakuthoma mantu ma kuregana na ntano na kwimenyera mantu ni mara maumba kubejera tamau aciari babo bakuthomithwa gemde kenda bakomana na ara misi ora mtetho ina ume na baumba kwitha baikarania na bagitethania bwega kogu ekuru bariaga imde ana bari Marimanti kimeke kionde monkanchi pamosi ria tukatha twina sherehe nkiripotera Weru TV kuma Ntere chia Tharaka Bito Paul Wakabithika Ngatho cia mwenye kugwatanira na bao tuikire Nteto chietu tuchemanie rujuru kiri ndene ya mubango jwa kugu kianga kwenderera utuku bubwega mbita MAUREEN kinya mwonanirio to mathithi MAUREEN kono.